What's up, guys? Nós temos ainda mais guest mais. Não sei. Não stay. Sim. Que nome tá? Muito Bryan. Danke para assim dar conosco um tiki murato na nos booth aqui na at the Black BLOOM Festival. Ando ama bem sim sa ta Kiko, mahom bem paso Hold up. isa ko bastante ante remedi no sinante o mesa tong good event. So lagami bem pa mi wa Kiko ta Kiko. Okay. No, thank you. Very much appreciated. Kiko Black Empowerment dan fica pa. Loaded question, pero kita ni fica pa. Sim. Bom, mas tudo que over the empowerment de master thesis como assim, pero eigenlijk empowerment wordt verdeeld in hopi sections. Pero usually ko mas importante ta kung echt psychological empowerment. Okay. Anto mi te kere orbo to pensa di empowerment, anto parte psychological empowerment ta echt ko bota de vooral de black event assim, ta echt pa bom mira na rondo di bo ku ta similar na abo, anto ko uiteindelijk orbo wak dan bota hanya a feeling mane naam por así so ay mitame por así anto eriku uiteindelijk bo pa silo ke bota inspire pa así. Okay, no, thank you. That's a very good answer. Nice. Buting any black people then will be the off ku in überhaupt ku bisa okay. A persona kita hope inspiring pa mi. Not really, to be honest. Okay. Pero kung hinan, oro ba ta kung basta ko ba familya, hinan rondo di bo, friends, pamisa, tayo, abo, door ko ba ta working, riba ba ne, pamisa bo dreams, bo goals na, that's also inspiring. Dus, no men ta, leo busca, zeg maar, een celebrity. Porta kung hinan rondo di bo mes. Eigenlijk is het mas strong mes. Sí. Pues riba ta sin I can do that also, and get the letterly close to me. Like, amita 5'7", was I'm man, LeBron James 6'9". It's really not. It's not gonna happen. It's over. See, It's over. Wanneer we mira na Black BLOOM aqui, nós tem diferente tipo de vendors, tipo de workshop, tem food, tem music, tem artistas também. Shout out to the ups. Kiko to looking forward to the most. Nou, en dan porta no sape, rabo si sape. Amita echt all about the food. True. Dus si tem black event, amita interested in food cooking. Dalo rondje dele eu, mamira pastete que men saco, mi mind ta se atreve pastete, so we outside. See. Nós tá vai passa ina bes aqui.